Yamaguchi. Forward. Cross play. Teo. So back 2 points. Masih clear. To Ibo. Ibo. Wally up. So back 2 points. Pareño. Pareño. Tumagubak. Foul. Team foul. Jangan baku menggulat. Menggulat di bawah. Pasur. Beri. Rebound. 37. Lah. 2 points to make. Menggulat. Red set. Kuha di kuadro ng bola. To Ibo. Ligas. 17 foul. Team foul. Last 16 to 20. First throw, Nick. Last throw. Singgil. Ibo fire. Wala. Wanik Karayan. Birola. First throw, Nick Tridas. 1 point correct. Throw. Menggugat. Menggugat kedua-dua. Naik pelado. To fire. Wala. Karyawan to Pareño. Connect 2 points. Ibo. Same ball. Dimasil back to Ibo. Shot left out to 15. Nakakuha ng foul. Nico Trinas. Wala. Last throw. Sinadap. Buha ni Pareño. Pareño nagmamadali. Pareño. Sama to. Buha ni Teo. Teo. Teo na lang. Wala. Rebound to Trinas. Wrong pass to Karayan. Karayan. Intercept ni Di Masingkil. Di Masingkil. Foul na dan. Hindi. Pagtiran ni Di Masingkil. Last throw. Wala. Menggugat. Menggugat. Delivery ball. To Karayan. Lost the ball. Kuha ni Kuwatan. Kuwatan. Hingita kebasahan. To Di Masingkil. Di Masingkil kanon. Dilabas ang bola kay Ibo. Tumira. 3 points. Ibo. Menggugat. Menggugat. Pulang jabon. Shot. Kuha ni Ibo. To Di Masingkil. To Contreras. Yang tersebut ni Mundogiro. Mundogiro to Teo. Connect 2 points. Last 2 minutes. Replaying time for the first quarter. Di Masingkil. To Contreras. 2 points connect. So, Masingkil. Now pass to Birola.
Pirola, 2 points. There. Last one into waiting. There, 3 points. Di masinggil. Pull up jumper. Wala. Time out. Kuya KD. Last one. Seconds to play. 55. One to get a fire. 3. Address the line. Last. 45. We go fire. 40. 35. 3 points. Last 30. 25. Foul. Last 20. 15. 10. Parenyo. Tumisar Karamayan. Tumisar Bacolot. Rebound by jersey number 2. Tumisar Pinasigan. Tutahon Vera. Pinasigan fire. 3 points. Mahubat. Wala. Rebound Contreras. Nagpapagaling. Contreras. Wala. Rebound. Now. Masingkil. Jersey number 2. Two points. Bacolot. Dumasingkil dahil. Foul. Dumasingkil. To jersey number 2. Bago dumasingkil. Shot knocked out to 15. 2 points Contreras. Score, Didlak 19. Pangubat. Kapit Bailog. Tudeo. Fire. Wala. Rubalik Karayaman. Yang ginagabasahan. Pas to Dimasingkil. Contreras back to Dimasingkil. Wala. Buwag po ni Dimasingkil. Wala lang yapon. Dimasingkil shot lock down to 10. 2 points to make. Bacolot. Tumanggubat. Wala din shot. Buwag din Dimasingkil. Contreras. Wala. Rebound Manggubat. Manggubat. Dimasingkil. Fire. Wala. Rebound Tahonera. Rebound Contreras. Tumbay sa awate. Manggubat. Shot clock down to 15. Shot clock down to 10. Shot clock down to 5. First team foul. Unang tira ni Manggubat sa free throw. 1 point.
Last 3 and 10. 1 point again. Last 2 and 45. Manggubat tumundong yelo. Back to Manggubat. Right, pulis labit. Utek, 2 days. Di masingkil. Nakikita kapasahan. So, back to di masingkil. Shot lock down to the field. Wala. Narigaw ni Deo. Deo nagbago na rin. Deo tumangurag. Shot lock down to the field. Second personal foul. Third team foul. And Zach away. Condoniero plan, shoot. Rebound Mercado. Long pass to Contreras. 2 points for Zach. Manggubat. Tudeo. Nakikita kapasahan. Manggubat. Diretso. 2 points. Out the Bayo guy. Score. Good luck to you home. Gubat. To Contreras. To Taoneros. As a play. Last 50. Kinaliwa pa. 45. Warning for penalty. Last 25 seconds. Last 20. Fifteen. 10. 5. Contreras to his right on. To the right, goes up. There. 2 points to back. Contreras. Contreras to Gubat. To 22, wala. Ban! Manggubat to Montenegro. Foul. Wala. Rebound Carreño. Carreño to Manggubat. Shot clock down to 10. Manggubat, okay. Shot clock down to 5. Shot clock up. Gubat. To Contreras. Contreras. Wala. Rebound Contreras ng Yamon. 2 points. Sunod! Shot clock down to 10. Gubat to Contreras. Dinali pa. Tama trip. Bacolod. To Carreño to Montenegro. 3 points. Nice ka! Yoso to Contreras. Contreras. Last ball. Shot clock down to the field. 2 points to back. Shot clock down to the field. Shot clock down to 10. 3 points. There.
Basket. And result, di masinggil. Out na ako. 2 on 3 das, 2 points to net. Last 3 and 40. Di masinggil fire, wala. Rebound to Trias. Rebound Pareño. Pareño nagmamadali. Planning foul. Tumangubat. One shot na. Play. Foul. Jersey number 3. Virola. Last 2 and 35. 4:35. One Virola, 2 Contreras. 2 masinggil. Wala. Rebounding Virola. 2 points to net. Last 2 minutes. Rebound time for third to quarter. Mahubat to Deo. Hey. Wala. Rebounding Contreras. 2 masinggil. Wala. Rebounding Contreras. Tumangubat. 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 Shot left down to the pin. Wala. Rebound. Jump ball. Dinasinggil to Yosef. 2 Trias, 1 pass. 7 to Gray. 55. 50. 45. Shot like that to the team. 2 points to net. 35. 25, shot like that to the team. Yosef fire. 3 points. Yosef. Last 15. 10. 5. Time it. Score. Humat. Long 3, wala. Ibo. Ibo may tangan ng bola. Ibo. Kusubra pagkapasa. Paray niya tumangulat. Mangubat na hinay-hinay. Kumparay niyo. Kukarayaman. Bakit mangubat? 2 points kundet. Ibo dribble run. 2 masinggil. Back to Ibo. Pull up jumper. Wala. Reward Pareño. Lapas ko mangubat. Easy 2 points. Ibo. Ibo to 5 masinggil. 5. 3 points. 5 masinggil.
MJM. Shot clock down to 15. Mondogena, babawi. Ayaw. Hindi masingkil. Wala. Rebound Mondogena. Tumanguat. Long pass to Karayaman. Take pass to Biram. First home. Wala ng Yaman. Rebound hindi masingkil. To Biram. Easy to dance. Wala. Tarik niya. Nakakuha ng foul. Proceed pa rin yun. Unang tira. 1 point. Wala. Arriba. Di masingkil. Nagmamadali. Take pass. Wala. Rebound. Todo. Fire. Wala. Rebound. Yakumi. Di masingkil. Fire. Airport. Nahubat. Terus Mondogero. Shake. Kuha ni Karayan. Wala. Gabon. Karayan. Nakakuha ng MJM. First no. 1 point. Last one. Wala. Rebound Tahunera. To Ibo. To di masingkil. Reserve ni Pareño. Reserve ni di masingkil. Kuha ng Mangulat. To Karayan. To Disconnect. Score 44-47. MJM. Contreras sa Tahunera. Ibo. Tulad kasi, tulad 2 points. Mangubat. Mangubat to Backward Time. 3 points. Tama din. Time out. MJM. Score 40. Sinusikil. Mangubat. 2 points to neck. Sinusikil to Contreras. To Tahunera. 2 points. Tahunera. Ayan. Libo. Second personal foul. Warning for penalty. Mondogero time. Wala. Rebound to Contreras. Long pass to Ibo. Jersey number 26. One point. Last throw. Mangubat rin. Kuwalik Karayan. Shot clock down to 15. Pakulot rin. Shot clock down to 10. Intercept ni Contreras. Pwede masingkil. Foul. Mangubat. Jersey number 10. Tahunera. Back to Ibo. Last 2 and 40. Shot clock down to 15. La. Wala. Last 2 minutes and 29 seconds. Score 49-53. MJM. 1 point. Kill to Ibo.
Bago ginasingkil. Last 2 and 15. Shot clock down to 15. Shot clock down to 10. Wala. Rebound Taunera. Last 2 minutes. Bakulot fire. Wala. Rebound Contreras. Curioso. Contreras. Taunera. 2 points. Last 1 and 30. And they said, wala. Wala na ganyan. Basket count. Nahulog to Bacolod. Wait. To Bell. Shot clock running speed. 2 points. Seconds to play. 55. 50. Shot clock down to 15. Shot clock down to 10. Shot clock down to 5. Last 38 seconds. Last 28 seconds. Ano, didip sika sa raos? Ulit ah. 35. 2 points. 30. 25. Shot clock down to 15. Shot clock down to 10. Wala. Wala. Last throw. Wala. 10. Foul. One point. 5. 2 points. Time 3 seconds.